Lihoy nang burukku. Hodo tapu ni pusuk-pusukku. Hode nang buru bajuku. Tengok masudia kapura nang hude hotuho. Pausok-usok meda buru di bagasar roham. Oh loma, wingon do sude hata kodami. Naung ni mememi tuau. Di meda buru. Burju-burju mahona masih kolai. Ate nang Oh loma. asa ka bisiti ruwak ko nang tuanggi mo si Ulian. Jala. Asa jukbang mo akan na pinasik ka ni Roham. Songon, udah ni si jodoh-jodoh tubuh na madok. Ijuk di para-para, kotang di perlebihan. Nabisuk na punahata, na oto tupang gadisan. Asaw na tupang gadisan, koy nang. Kaburjuan man na marsik kolay na guru. Oh loma, nung nga hukudo mate be, ang badan ni rohaki. Tung sa huway do marusuang bubumi, lao pa si kalaw na. Nuli mo guru. Alayho ni. Di dianggi mo si Uli. Mo do mo ma. Nasorong do PR muna siyang guru muna. Anong do ma? Alay nga sayo ka rejoy. Toy mada guru. Burjoday nang mana marsik kolayate. Asadong buhal musugot ate nang. Alas wadong silehonokku tuha muna dua burukku. Arta manang hawam ape. Oh loma, atong ang gusto ko ni moro majarama. Awale nang ulo. Ale Tuhan. Paso-paso maburuk ko na dua eh. Hata puli, ano terlambat tita? Tita. Ma, lama sekolah dah. Pai majo. Rono kam tuko buddha, abanda muna. Oh ma, lama dah ma. Olo melo nang olo. Pupok ni ko bunon. Kasi di hari na mula uno sude ha. Kasi dia naman na mo sa mula sude yo. Pupok sude.
Eh sige, susuan nun suli na iba nila nun. Gimana mo tahi? Oh, rapat ko na. Ayun nun. Mas na ito ko. Ah, Pahat muli ya, salay tatu gogon. oh, tahi jo. Oh, tahi. Puas sudah. Ganon. Ini hutan na mo. Malam tu lagi gogon ah. Oma! 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 Oh, isod daw. Nang rodo hamoy nang. Kani dia na yung mau? Oma leaw! Ito so pamaju HP ba? Naro HP burukku. Untuk bisa rumah kok. Bah, nang rodo hamoy nang. Nung nga ma. Udah teh si baru mau saw. Ah, malas na si Dami masuwa. Oh, tahi. Dame. Bojo minum inang. Ano ma? Nama. Ma, nga maleaw.
Bujit deh nih nang sama ngajuang Dimon. Halo. Mama, nah. Malang. Cuma johate. Asup habis jubugas nami ado kakak mo. Kita menang, habis jubugasan. Dua. So maju udah baru, sabar juang gimana? Butuh kue nang. Mama. Mama. Oh, Ano may sinulog ko pang? nang berapa mak? Matur di pangatid ko. Lang baga biyatid ko. Lalatak ko lang. Soalnya dunga-dunga ko. Baga kape na. Baga latok na. Kue tahe burukon. Nang nasolaw na. Jadi butuh huruf wang, sungod dia hita. Wala ni malasan yung mau. May ilaw tulong ako, ma. Ako nula ni pang-pangido. Tudang ili yang. Dali mo maon, ah. Mama, dito sa ako. Tang nasolo ang mga na. Ala di butuh huruf, parang mulot ka. Sinari manugot, habis botari do hepet ka. Pokok na. Nang perduli ako. Gadis sudah tanoy. Baru lihat bagi aku. Ano maksud muli? Si Poisi, dan itu si Hoi. Nang do to. Muna song ni hamoy nang. Pokok na. Gadis tanoy, lihat bagi aku. Laso di boto ho do bago muli. Bajol tano ni mo. Dang tano mo. Una patil hupang may makatay. Si Moisi, alaho siya kang gawilo-mo-lomo. Mono na yung happy do leto do di ho. Kari jo ho ringgas. Kung nangalan na ni sopoon. Sungubol na moraan. Happy ho. Na di pa gudang-gudang gadong do ho. Dang parjuliaw. Pokok na iko na do. Mga binang putol majo. Nung nga ba yung barbaday hamo. Tutong mati tul-tul manunangalan ni hamo na dua. Marsa dua di bekam na dua. Oma, mula di pa manja-manja. Gami mandigi. Sa lilingon. Aha na dito po di mana. Dili oma. Putaluhan do sila nilorako. Wala na lang yun. Kami na yung mutulutong na. Nung nga bina. Patalo maruham. Tuang gini. Olo, ma. Berarti jaya lo kan ma. Turun mo bingking. Ole nang. Satu huruf pe. Ini jola dong jadi tek dulu. Biar kau dene. Udah do terus. Kesuan itu sarung nabaga. Ya bang sudah enak. Unang pulapak sama. Mulo sa adong.
Baru juga habis sekolah, malas aku mak. Babulu boy di rumah natiku, nanggal ki berangkat ko. Langsung ni hoy na. Bo tulungan mo guru. Agar ko sumud dia hudok maraguran. Orang lawas sekolah kamu. Ode lang. Si donok ko. Udah nauli tuh kamu. Siya na o makmon. Pangarokom na pinate mo na ina tu sekolah. Tudos may tu huli-huli ko. Tudok ko na di ko bunon. Tudos may inang. Tutinta pangarokom mo na harotas na sinura mo na inang. Tudos may tuhulip-kulip ko. Ima podak ko. Tuha mo na dua beruk ko. Alana. Udah do, perhenti-hentian ni debata kita. Pasahat to basa-basa na kita. Wih, udah sudah kodami mak. Upah khor-khor lo tong. Mama. Nang pelajari itu ragu. Toho do na dok. Ma. Sa lelemo. Aku botol mo. Saya itu dolo manira. Abi no pembe nang pelajari lagi. Boleh lang. Pos marami nang. Produk tepek ko no turok udah dulu. Kalau ingot tamu mak, udah na uli ate. Jadi dia dodong akon. Bang Marnaro. Tapi disuruh doi bapak yang mau dison. Ay, si Dunang buru-buruan. So, na berani hudul di sini. Hoi, masuk kau. Tempat dudukku doon. Maaf maju kak. Kenapa yang mandong aku daw? Neymar minggu hami. Ay, Chris kedua peko. Isi lugarmu. Sila ya kak. Kakak isi ko ni kakak. Si Burju. Nani hata. Agama ha do kakak. Apa Chris kedua tongau. Ala kursi au naruk Tuhan. Bukti na buat si pasubosong ngono. Dang na di pasom buka. Ay Burju do Tuhan ni. Atong malosongoni eta majolo marminggo. Ah, hang matu sih. Dang bay songoni kak. Ikon marminggo do kita. Apalagi songo kakak. Lasian do rohani Tuhani. Moloro kakak marminggo. Oh, depe jipak wala Kristen. No lo mengajak kau merminggu. Nak besok no penampilanku. Itong boy do hupangi do nomor HP ni kakak. Asa boy kita pajupang manangan anding do. Emang dang may laro nomor do nga do tau. Anong gabi di hati do ngamu? Dang mailaw kak. Malalasian roh aku. Ang gujol may kak. Aha na sudo konon ni. Ala na piga-piga hala putad dapar gereja. Naringgas marminggu. Saya walo mengajak kau. Hera na magiging mamere nga. Alaki may kak awasing do. Dia majolo nomor HP ni kak. Asa boy kita pajupang manang nandigan. Madu jol mana burjuan. Tulis di bawah mengajak kau. Atau kuliah mana nomor HP kon. Nah. Yan kak, nahusipan nomorku keluarku di si Lea Gorna. Nah, nomorku. Halo, Shalom. Oh, Ido. Jadi dong jadi homar minggu. Oke, mama lo songoni. Shalom. Kamu lo songoni, lo maju lo homar minggu dah kak. Pai maju. Tong lo soni masuk may tapa Jepang. Kita lah peho. Halo kak. Masing do berin jol mana sa dobba. Kalau udah tidak tahu jol mana lu mengajak kamar minggu. Terus musik do berin ban. Ah, so baik.
Itu dia Hudi. Sama si Teh juga pagi-pagi oh. Enggak, Kak. Udah beli dong aku. Dengan bunda dia. Aduh, Kak. Dong aku. Si Guru juga warna. Alay baru tanda dopay bana. Alay, Kak. Alay mo ha. Hera berandang. Suman dadang jelas nulu ni. Loh, manak-manak tuh ba? Sogoy diterikut-ikut tuh na sama ni mana? Ah, dah mungkin nih, Kak. Tunggu sama ni lama jelas. Dah, Kak. Hati-hati udah. Tengok mertangian jadi. Aman nih, Kak. Halo? Ahai? Oh, boy. Ano dukan? Coba video dua ruah. Oh, berarti kau orang belum minum ada? Urusan orang mau murahku. Oh, lo dibutuh deh. Minuman deh dia. Oke. Sama aja jauh tuh si Ai. Sini gua nih. Terus lihat. Si Guru juga. Boleh naik, Bang. Halo, Shalom. Nggak di dalam aku. Jadi dong kita pajupang kan? Lagi mana udah tidur. Lagi mana sama anak tuh dia? Mana dia main musik lagi? Oh, itu. Oke, mama lo sama nih. Shalom. Kak! Tama, Kak! Ngajam pigang, terlambat anak kita. Halo, Dik. Burju, itu dia kok. Bisa dengar yang Iba nama Kak dongan aku cerita nih. Pas dongan yang jual masuk. Kita mau kayak maju Kak. Burju tamar minggu. malas au. Kirim salam sama Tuhan nih. Jalan mana tipe musik. Pas aja guru kusianida. Tamar burju. Malas au nih. Norong masukan nih. Kami tak. Sunyi doang. Matiin. Hoi, emang lu ada sih kok? Mau dong aku. Oh, dusuk kudak dongamu. Nah juga lah memang ada. Nah minum jo. Sama orang tenaga mau katai. Kau kemak. Anong dong aku? Medyo ko lang memang iba na. Kehidupan ng pibibesiyan. Kasi masuk ko yun yung pangalahona. Dia mau marah bana. Ngalam iba na. Tak sempat iba na to. Bah, ngulang lao di bana. Tobat nona ni. Biar dapat to ba na. Ngamuding iba na. Mati na maksudmu? Oh, lumada. Maka nagabilong kulala. Wah, sige bilungunak ko. Siguro ang jurma di sonne. Imada. Gabi merasa bersalah doa. Takyaw po dahil iba na. Tapi ino dong ako na kompak ito. Maka na tobat to. Sebelum mo di ponok ko. Bah, gabi lao. Ano to udah nilok ko na? Kaya biraw. Pasusik mo sa munawahan ni dungan na yun. Yan mo na. Abis musik mau minum ano? Ano sorry ni mo ko be. Ano bepek ko man mo
Ya kan, sudah ke status kan dia sudah kecil mau. So pedih dah sudah. Mau masuk nawo. Membosankan. Kalian suka masih. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Soal ngerti bertobat. Kerajaan surga. Mana yang ngertinya? Tak lagi mana yang Tuhan Yesus sih. Ya mana yang bisa menang? Cuma membingungkan doa tanpa. Itu sih mana yang suka aku. Oh, itu si Lea. Pasti dia tuh si Bana. Bana kerja di minggu Bana. Pasti dibawa tuh hata bertobat tuh. Kaya aku mau tuh jejak muna. Di kompleks Sinarai. Kan juga lah di sini pasti. Di sini udah juga. Itu sih masih umur semua asal suku hata bertobat. Lea, so tungirungan ni hobe rongan muna so jelasin ya. Si Burjo udah maksud ni kakak. Olo. So tunggu gabi ikuti-kutak kon no songo ni mana. Ulo irungan ni hodo pe, upaulat na mga huta. Halo kak, upadaw pe. Awas sa panirungan ni hodo ke. Halo kak. Narimengan. Burju, ito ni ho. Menjumpai hore bale ya. Ano nagsis puno ko tuwa? Ako na Majo. Ano yung sukunan mo? Ano nasugot at terbaca ako di HP? Kata bertobat. Emang nih? Pas musik mo ni membaca Alkitab. Bertobat. Halo? Oh. Kaya Mama Joda, sa paturang tuho. Buat Jo siya lang to bagas. Naroon ba tamu muli? Halo kak. Halo Burjo, Kang Majon. Malate ba? Halo Burjo. Jadi kan Burjo, tarik ni pertobatan ni. Ba. Odo tamu na kami? Halo Di mana kak. sosial? Ano maksud ni kakak? Jawab mau kak. Mula. Untuk rawat soda. Weh pangka, lagi bertobat 200-on. Jadi mau lu bertobat jual masih songonon. Kalau nang bertobat may ba? Dang boy. Burju, unang jual apa Burju? So. Nandiyan mo kak. Ate buhan na yung buto limanan ng bertobat. Sedih mau lu bertobat jual masih songoni. Biar dipakaian nih. Kamu mula ni para jati do kak. Di halomon Tuhan ni. Na pangalaman longkok. Semua nalilin si Burjonda nga dong kabar natin. Nabuhado iba na. Tak na cik doro ka na di palo kakaisan jabuan. Si Burjo. Halo, shalom. Halo Burjo. Hai Burjo. Raja tujuanku. Nama ku apa Burjo? Cici aku lalalia. Dokter apa gimana Halo, Burjo. Oh, Burjo. Mura na si Burjo. Nang sangani lang matu jabuna jolba.
Kak. Kak. Hai. Kamu jalan tuh jago ni dong kisi burjo ente. Dongamu nasuasai do? Halo kak, lagi meresai di mana lo kak? Nang gue. Masuk. Baik mau kak, asiro ha. Nang gue. Kak. Masuk. Saya bertobat Tuhan. Tolong lihat dulu aku. Neng bertobat. Dan ibarat Tuhan lagi Tuhan. Di balau dulu. Sunari. Ngawai be. Ana ulah salelengon. Aji tia doa Tuhan. Tuhan, marbagulahi, maroham, marnidau, jolma. Berdosa. Kak. Ini jago kakak on. Sama ni mama jalan tuh jago ni si burjo bang. Atak nasihat di mana? Apa naik si burjo nate? Masih ada naik mana? Burjo, oh burjo, dijawab dong. Bah, ya gula pegang di kombo. Jadi naik si burjo. Kamu ngalu ni siapa kak? Si burjo kak dong aku dong ibarat ko. Oh, berandalasnya nih dong. Aku di Oh, sini. Ini deh. Nah, mati bana. Serius dong kak? Enggak, naktarpi tano. Masa sungguh nih? Cuma dia maksa di bana saya minggu di sodau menguruskan. Kan saya tahu kak. Tak boto ay sa ina. Mungkin ala na minum-minum ini. Dia mangai pasti ngok jubilian. Nang para do haro ate para minum-minuman nai. Gak bisa ngoni bana hatop lao. Ido mungkin. Habis 10 boto na baru pesa. Apa sempat do telepon ni bana. Alai di orang kakak ku rotuson salah berandali bana. Tapi apa? Mungkin ay tikin na pangalak mituan di bana. Buah bahay no. Mada. Dang sempat ibana hubungan tu dalam na dengan. Apa adong dorohanan yan neng mertobat. Ro ibana tu jago. Masih kalau kakak ku ibana. Aku pinawaktu ada ngurung aku sama ni bana. Berendal. Sempat tu kubon ni bana dalam na denggan. Tapi las dalam putuan ni datang. Imada, kami merasa bersalah doa. Dan ku pakai tikik pulau membadani. Daftar aku besi dia. Tujulanon menuju kita ke jalan manisongoni. Batalnya mati kita lama muda halaki. Ulang gabi songonon. Kayak mak, mulak mau. Mulak mau.